Pena ko tu e mutu hife tupe para more for fun. Kai unu ni hake tupe na mua I lo tulu na hua I fa for my private sector for ila na. Ame fai hai toka ngai mga hau. E go for the front hu vahiku. Mutu ngai ni ke youth employment scheme e fai ona noanga na kai e for the front ke whakaonga taha wala tupe youth employment scheme o youth employment nei ke whakaohoho I tau whanau ka osi mai he aonga tukolunga ke mātutaki atu la tolo tau whakakoanga ke he aonga pulotu he atu Pasifika USP ha koe onono kia ke ha kua tunga pehe kua naka I whai mātutaki anga mai he la tolo tau whanau aonga he aonga tukolunga kua mai ni whahako ki he tau whahinga hua. Ka mai kina kai taha wala tupe ke whakaonga ke watu e lo tolu ke lalawhia ki mua ha lo tolu tau whakakoanga ke aonga pulotu e he USP. Hako nā kai tō longa whoki ha lo tolu tau whanau he mga nei na kua whakaonga e aonga pulotu ia. Huhu pia ma whakatunu whanu whakaui. Kaui, ili wiki pori. Ata ki whanu manatu ke whakamahinu te bihin nei koe tau puhana kuminga hua nei ke domenei ne whakakisi adio. Koe tau puhana ke tau whakakoanga. Mātutaki mai he hauturu ka whakausi mai he taonga o ke USP, puke o atu ai ki Nusira, puke o atu ai ki Fisi. Haia I whakatakaanga whana through in TDC, e lo matai e tau whakamena bihia. Si manatu ke whakamahinu atu bihia ne ke o turu ke bihe kai kura whaanga tu binei ke lā time at training. This is not for training necessarily for au ilahi mahata ki whanga. Awe. Wai e ke puli puki na kai ni nā kai lawanga hau ia ke he whahinga hua he parimia. Nā kai, tō tuku atu ke laua kua usi wanga hau whakamua, ke liu ke wanga hau whoki ka whahinga hua parimia da tūra ena no whoi. Li lefu mai tuapa. Ue huhunga whakatunu whana ke he iki puli he tupe, mutua parimia. Whamua hangau ai ani ke he youth employment, lau ia na kai tupe nei ke he tau whanau ne watu whakwe New Zealand si liliu mai ki okioki tō liliu whamare mare uhu ke waki koe rime se wawe he tupe he deficit e tōka mare haia ki lato he whasiwasianga tupe nei ka kanu ko uta kehe tuai tupe ene tō ku he tōka mare koa ai tuai deficit ka haia ka koa pāreni tei bihia na kai whakatokaanga rime se wawe whakaui Di big pore ata ki whana koe ononoanga ke he tupini ke lata e moro turu te matakai nanga ne manako e ki nono whatūmau ke mutu nei he tu pe whakaonganga he tupu ke tau tupe ko whiswasi e ke lata e moro turu ne mai ke ukioki whakaku ke he whakatakataka ia mahata ki whana pawela Limsa koe tāna ke he tupini kua he toka mare hei e te whakatakatanga koe whakakisianga ia ke he actual result he toka mare koe mana putoia ni ke hae e te tupe ia he te tupe whakatawhano ke lāta e mai hao tōila he ngāta ki whana Kaue Whamare mare ma whotonon ai longa na mita ki au e whamamanga he i pure ke lāta me uhu whakamua haka Youth employment No, it's not. It's not necessarily for those people leaving or coming back for short holidays. The objective of the money for youth employment is for those people who wish to stay on New Weir long term. The short-term employment that is provided by a department sometimes to students who have returned just for a short break comes under a different scheme. Well, Ilifu he e puli mai a rufta kalau. Whakasau sia nei a tōru ke he pahinga ua premia. Puhona kai a kaongala whamare more. Aia. Kau e ma whakatonu whana whakatonu mai whake mga hangi ki whai manatu koe manatu e ma premia
ke he tupe ke lata me Miss Niue ke liulang ha ke mana tu foki ke une hake e no mela he veru ke hongo furu malim ha ko mana tu ke mahani hanga ke te tole to tama fini e wa tu e me famina foki de tolo ia ni go finate mahani o Maria Miss ke lata ke ute masini ka tu Frawe foki ke tata me fini ha tu ko Vanessa Marsh o ia mo e tuanga to lunga ke mo taha frafili he tau sianga pe ni si koe banatu o le atu ma premier o ne hake ka ha e ta matupe ia ki mo ua he ha te tora Miss Niue me uta foki ni ka ha ta Miss Tini ha te toru ki sie to mena ia koe huhu ke waki ma premier Fahi Tourism Hakupu Group Travel koe tupiki ai ni fata ala hoka do turu ki ai fa pale mo no fa do turu fa nga ho premier koe fa se do turu fa nga ho premier Hata ke whanu ke tupini ni ke whawhasi e ke lata e Miss Niue ke lata e mui e no ko whinatu e ki Papua New Guinea he mga hane ke tupini e na manako mai e lau tūru ke aore mai whai ni lawhi e he Tourism Authority we whakalohi atu a mautūru ke lau matau ki hana tūru whanau atu ke Miss South Pacific ia ai la onono mautūru ki he Miss South Pacific Miss Niue i tauka hau hako i tauka hau haka onono e ke whasianga tupu fō gau ilahi na hatu whanau Kau ke he whahenga ue premier kua whai manato tau tūru ki ai kua tātua e mata holo hongo furu maua renga te whakatunu whono whakamau ki tau tūru he mga honei o li liu mai ke matutaki to tauang ke waki mo i tau whahenga hua nā ne toianga ia he lau pepa nā ha tau tūru koe mina ia tau whakamau ki tau tūru ke liu kamata he mata hora taha liu kamata he mata hora taha tau tūru si kua whiawhia lahi au ke tukua te uina ke he komisina no mau New Zealand ke whakalataha mai ke he tau lebeke anga sinu ki lunga ke lata ia mai mga hoki oki nei tau liwa tau tūru ke kamata he mata hola taha whakamare more whono ke pule whamina ia kua whakamau ki mai tuai whono ke pule he mga honai